Manipur Modi the vote cover lakpada NSNIM ka sign tona ke agreement aduda kari yaw gi haibadu khangan bira muhaina Chief Minister Ibobina phongdokre Economic blockade loisinaba Rajnath Singh na pirakkiba thajaba adu ngaktrabati miyam gi akan khongdan sangsil lakani haina Joint Forum for Peace na section wa thamlakli Economic blockade ki violation purna bahona bada state government su center su pukhil sengre haina Convention on People and Election na phongdokre Congress ki MLA mapan BJP di yauraba yana leire haina phonglakhiba newspaper ka report atu yumpham yaudabani haina speaker Lokeswar na sengdorakli Amasung lakliba assembly mikal asida Manipur ki Congress marupang na mutat kari haina BJP ki national spokesperson Shahnawaz Hussain na phongdokre Mayam bukurumjari adumni biriba impact news ni ai keke thoksom na hojik pungja si phawbi maruba pausing miyam da pijari Prime Minister Narendra Modi na Manipur da BJP ki vote common lakpada center ga NSNIM ga sign tawna kiba framework agreement adu da kari yawba ge haibadu Manipur gi miyam da phongdok piram haina Chief Minister Akrami Bobi Singh na phongdoragli ngasi numidang wairam pung 6 taba matamda CM Bangaloda Paumis ga unabada wafam asi phongdorakibani Chief Minister na blockade asi sathan bani haidana haukiba numit nini asida aeroplane da thau gari puraktuna Lamdam masiki miyamda lan uhannaba BJP na prasar tauri Union Home Minister Rajnath unaduna blockade asidi district tare lauthoktrigi degi mamang sahigi November tang amatiki sataba haukrabani district se bahai city administrative convenience ki damak semani UNCSC kanana sogat pullup no haiba khangi NSNIM ga ceasefire agreement taunari badi center ni aduna center na wari sanadana blockade asi loisin hannaba tawba phagani Haiba wafam thamlam ki haina phongdoraki center ki maikai digi additional security force sing piri highway ani sida gari sen ki sang asi hengat handriba karigino haiba wafam hanglakpada state na thengnagada ba awaba singi paukhum piram ki haina Chief Minister Ibobina makhata ki Kohima baya Dimapur si masi karigino masidai da sendri si karigino sida hangba ada koina haire ahan bada transporter sing Driver sing isinau sing transporter sing se somgi nakan sida chatlu haibisi moi su ya de sorok ta karida nupi angang thoroktuna athing ba tawba left and right phu bu su yaroi phu ra tan thok pa yaroi nongmai kapning ye na pangkap ta kap khot pa su yaroi karigumba blood set thokna asia na yorok pa tar ga di kana na daita puni adudi aikhoida Yarima makai aduguma situation do khangde moidi aduguma situation do create tawba pamba jala khangde Una badu ki tanja lauradana Chief Minister Ibobina hai BJP na Manipur puthugai na basiliba UNC amasung NSNIM na tungdi ki sogatpa Nagaland ki Naga People's Front NPF ka sanminari makoi ni NPF sogoli base Manipur thugai ke hairibra blockade loisin bagi wari sabadi state government su yai wari sabasi state capital da sabana ahanba priority ni adu natragana Delhi da sanarabasu yai haina phongdoraki NSNIM gi political party moina bet to bahai batare sigum basina sidalaga khoi ki congress ki MLA mayam sing si minister mayam si threat tor ga toriba Nagaland da su coalition government Sidasu coalition government oina na ba tawriba BJP ki party se khoi pumna mak khu senba darkar woi kanano masidida district semada ban tawriba si kanano haibse mayam seng na khang UNC kanano NSNIM kayano Manipuri apun masadam thugai gi haiba party se sida support tawriba BJP se naw sing se Manipur thugai ba yaur gi hairibra
Houses Saturday economic blockade as a center na lum na lawi election ki code of conduct lairabasu ECI ga tanaduna paikat payaba thabak sing paikat kani haina joint forum for peace ka wari sanabada Union Home Minister na thajaba pirakre haina joint forum for peace ki convener so ariba United Committee Manipur ki President Ilangam Johnson na phangdorakli loina na karigumba Home Minister na pirakliba thajaba sing asi atuba matamda thabak ta otok trabadi mayam ga khusam naduna akan ba khongjang sangsinna ba sem saduna lairi haina joint forum for peace na section 1 thamkre ngasi lamphelda leba UCN ge office ta joint peace forum gi mihut singa paumi singa unaba bada ilangmam Johnson na haikibada New Delhi da haukiba January 18 da Union Home Minister Rajnath Singha joint forum for peace ki mihut singa unaki unabadu da Manipur da economic blockade toina tawduna miyam da kudong sada ba kaya mayaw ngahaliba amati kanglup masel yangtina na ba yaba thabak thausil kaya chatharani ba singa sigi tung koina satpa yaba warosin ama porang na ba sinbiyo haina Joint Forum for Peace ki Maikaidi Home Minister da Thamki loina na hojik oriba Manipur ki fiwa masida state government amadi union government na amana amada maral sinaduna lairiba sigi matang da amaga mating pangnaduna politically yanaba ma purakpana phagani haiba wafam thamduna Home Minister ki puning singsin ki Joint Forum for Peace ki mihut singa Home Minister unaru baduda center ki karigumba thabak kharadi lokhalakani haiba ki thajabadi lai adubu karigumba makhatana State amadi center anina amanama bo maral sinaduna leirabadi Joint Forum for Peace na miyamga khusam nadana akan ma khongjang sangsilagani haina Elangmam Johnson na phangdokhi Center na tawgani natraga state makoi ki tawum thobo sing tawona hairagasu aikoina midna uba tangible step kara aikoina udragadi miyamgi apenba oiroi anu ten garba matam khara sidaisda koi center amasung state na madu phajana paw phawdona birakanda khara step khara di अखोई तौबीरकदरा हाइबसिगी हाजबदु अखोइदा मदु लेजै मदु नत्रगदी करिगुम हाइब थबकसिंग असे अतेम मतमसिदा अखोइना उब फंगद्रगदी मदुगी मथक्ता मियाम मणिपुर मियामगी अनौब खोंजंग अमगी अखोइ बार्टन तौबोदु न थोकनी मदुगी दमक्तसु अखोइ जॉइंट फोरम फॉर पीस सेम सारगा लेरे मसि खंगबिरकांदा सेंटर गा स्टेट कना याम थुना थुब मतम द इकोनॉमिक ब्लॉकेज सिनसे मसि फाइनल सोल्यूशन अमा पुरकना होने बियु हाइदना अखोइ माकेदेगी थमजन Convention on People and Election Politicization of Economic Blockade as part of the election campaign haina mingthon ba miyangi mifama mangasi pangthokre mifama se League of Indigenous People Upliftment amadi heri kon sinduna Imphal gi JM Hall da pangthokpani mifama da tongan ba political party gi losing ba sing civil society organization amadi tongan da furup singi losing ba sing yauna I paw gi lam da thabak toriba editor sing su saruk yaki Houses Saturday economic blockade asigi matangda tungkoina satkadaba waroisin ama purakpagi mahutta state government amadi central government anina amana amada thangjin naduna election gi khudong saba lauriba sida miyamna kari toba yabagi haibadu khananaba mifamasi pangthokpani haina thoramadagi nungi oiba warol piraduna herikon gi president L Ratan Kumar na phongdoki loinana miyamda apang masibagi mahutta thamoi sengna honaduna oirakli befeva masi laksin bana asumba kongtang oigini haiba wafamsu Ratan Kumar na phongdokhi mathau di ningthina pangthokdaba power di pamba political parties sing Manipur lenga amadi India lenga ki miyambu apangba siba thausil singbu mamuttana khanglaba miyam marakta lairiba akhang ahai singna miyambu asumba maikaida lamjing phang thoi haiba wakhalon asida yumpham oiraga khanane mifam asi pangthok sabani ngarang phongba pause amada Congress MLA mapan BJP te yarobiyana leire haina phonglak khibadu yumpham yaudabo wafamni miyamna lana ubiganu Congress men ama oina miyamge seba tawkhigani haina Speaker TS Lokeswar na phongdokre ngasi sigmerong da laiba Manipur Legislative Assembly ki loisang da pangthokhiba paumi singa unaba da Speaker na Maha Congress Party ti ki khongpham amata handokloi haiki Maha ki maming matha da natana Congress Party asoba thodang loriba mioi kharagi ming sajin aduna BJP da yaroba yai haina phonglak libasi laibak thibeni miyam da sabam na ba pokhan ba yaba sigma I paw matung da mo hana phongan bidana ba mari lainaba singda mahang na afil tawki ngasigi mifam da saruk yakiba Deputy Speaker MK Preso Simare Congress Commerce and Industries Minister Govindas Konthosam Manipur Pollution Control Board ki Chairman Dr. NG Bijoy Konthosam gi MLA K Sarat nasu thodok asibu awang ma thakta yaningda phongdokhi China haibne chawna tomna haibse haibiraga tawbiu natragadi sagi kogi legal law haibam limna
yam nuai ta kham teng nuai ta it's very unfortunate haidi masi matung amon tawdana hai tare na tawidana if tawing le na hangbi masa hangbi ramaga no yes ma hajira kanina hangba ka sukai bele te ko landa poram to sum aram khoi ga ni achum masa hai bu su preski kanu su asok poram oidana sengadi tawidana ba ai tarap te hai tare hajari aduga maroina handak laiba election si ga hairu ragadi akhoi Congress ki natanadi kana bi chungthok chung hiwa de khoi lete Nungthil da phong base phong kanglai paki mairada Khetrigao Assembly Constituency ke MLA Amin Sahabu BJP da sangla laba yai haina phong lakhiba du aranba yumpham yaudabni haina MLA masana sengdoragli ngasi Khetrigao da laiba mahaki mayumda paumi singa unabada mahakna haikibada Mikhal naksel laba matam asida BJP da sangbagi maram laitabata natana party asida sangningbagi wakal sunglai laikide mahaki mathakta phongla liba paw asi Khetrigao Block Congress Committee na condemn tawbaga loinana mahaku politically assassinate tawnaba honabani haina loba yai miyamgi mitmai singhanliba sepongi editor amana paw ma phongdrigi mamangda asomaran thidok piraga phongbinaba afil su tawki phongkhriba paw asigi matangda sephongadana sengdokpham thoi natrabadi matung tarakpada logi mating lawdana kanglai paki mairagi mathakta complaint tarokpa pawba yai haina phongdokki aikhoi BJP da yaurani yaurokpa yai ticket tanari haidana habi base ta sengna masi khoi aikhoi Congress karmi amona Khetrigao Block Congress ki president vice president sing khoi yauna aikhoi condemn towi ta sengna masi political assassinate to ba habadu khoi lawpa yai haba potu lei BJP da sangba taragadi aikhoi yam nganna salang ba yabani adubu maram leiti sangbagi dol ama ngasi lepaga hayengna ama lepa habadu base level da leiba congressman aikhoi ge damakte ta sen ikai ningai macha amoni Lali batara mathoi sub assembly mikhala sida Congress na hona baya honara basu Manipur ki Congress maru phangna muthat kani haina party asge national spokesperson Said Sana Wasu Sena phongdokhre ngasi Kaksing district ki manung sana leiba wawgai kaira kaithel lampak ta panthokiba nomoi goiba political rally amada wangang ladana mathaki wafam asi phongdokhibani mahana haikibada Manipur da hojik leiba Congress government ase miyam gi tabak khanba government natte masa masa gi sokri konduna leiba government haina maral sikhi British na torombagum Congress party na lamdam masigi miyam gi marakta mase tahanduna politics hanaduna leiri sahi taramanga government pairak pada Congress party na chathakiba senja thumja kaya dagi miyam khamtheng wanare government asina miyam gi tamak khanba amadi oram labadi kari gi tamak tourism saukat hanba ngamloi doribano kari gi tamak lamdam asigi narol kya miram da satuna thabak tohon ga doribano kanagum kharana BJP bu zat bizat naiba party amo ina uhalli party asina zat bizat naiba party amo oram labadi Atal Bihari Vajpayee gi matamda Abdul Kalam na India gi president oikhiba amasung Dr Nazma Heptullah na Manipur gi governor oikhigatra haina hangki ngasigi mifam adu da sarug yakhiba state BJP ki president case Ais Babanandana UPA gi matamda sathakhiba economic blockade ki natraga matangda center government da wafam amata haidraga ngasi BJP na center da lairaba matamda karigi oida padaba ngangli bano numit marfuni henjilaglaba blockade asina mamangda sathakhiba adugi record tugai hananaba sinlibra mating pandaba government asina ikaiba khangamlabadi si minister okrami bobi nahana pham thadok langwadabani haina phongdokhi ये गुण कांग्रेसियों में दे दिया बांटो और राज करो वही काम यहाँ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं उनको विकास से कोई मतलब नहीं है मणिपुर की जनता से इबुबी सिंह को कोई मतलब नहीं है उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है जो कांग्रेस के नेता होते हैं वो कुर्सी से प्रेम करते हैं अपनी जनता से अपने आवाम से उनका कोई प्रेम नहीं है और आज की मीटिंग इस बात का ऐलान है कि कांग्रेस कितनी साजिश कर ले लेकिन मणिपुर का विकास होके रहेगा और मणिपुर कांग्रेस मुक्त मणिपुर बन के रहेगा Lilong Municipal Council ki tongan ward singi members singa madi hanagi chairperson yauna punna mioi tarani thoi BJP da yaukhre yauralaba mioi singa du ngasi BJP Manipur Pradesh ki nitai pat chutek ta laiba office da Thobal district ki BJP ki president L Devena BJP da yauba yaba piki loinena BJP ki ticket lauktholabat matungda party asida mioi kaya sangali basina ticket pibada aranba taude miyam na yaba mioi da ticket pibni haipasi mayex engle haina BJP Thobal district ki president L Devena phongdokhi BJP ki ticket phanghodaba mioi kaya party asidi resign tawbaga loinena laliba mikhal asida atopa party ta mikhal thengana ba sem sanari
Kairao Assembly constituency the party sigi ticket tanaramba MD Nasiruddin Khan ngasi party sigi resign tokre loinana Mikhal thenganaba sem saba hokre ngasi kyamgai Muslim awang laikai da pangthokiba paugi mifam amada Nasiruddin na party asina ticket pipigi thawongda pendaba amata laite adumoinaba mahakpu sokotpa miyam galoinana khanaraba matungda karaba political party da yauraga laliba Mikhal asi thengnagani haiba atuba matamda leblagani haina phongdokhi Wangway Assembly constituency dasu BJP ki ticket phanghodraba Koraizam Lokena party ki ticket nganna laukthokpa ngamkidriba se party manungda ahenba pamba misakaya yawbanani ticket laukthokpa da yawriba misak singi manungda kanana kagani kanana karoi haiba miyamna khangnaraba ngaktani miyamge seba tawni haidana thokkiba misak amoina ticket phangdabagi ningdon pombagi matam hendokre party bana ngangthokkiba wa ngakidabagi matangda kanana kari hairakani haiba mayek saigna BJP ki leader singna khanglakani party ama oinadi pharamba yai adubu state ki BJP asi masinani longba party ni haina maral siki Thongju Assembly constituency ki Congress ticket ti party asi ki matam kaya ki thabak tawjaraglaba nomai kapam Ratan Kumar Elias Tomada PP haina kendra asi ki punba maira paibi singim Maikai digi thamlakli ngase singjamai wangma pebia pandit laikai da pangthokiba maira paibi sing apun mafam amada maira lup singi wangangloi wangkhai mayum sumati na hai kendra sigi oina congress ki ticket piba matamda kendra sigi miyam gi khangna thabak tawgadaba matik saba pihutta AICC ki lusingba singna ticket pibiu thongju kendra gi oina nomai kapam Ratan Kumar bu maira lup singna amat oina sogale haina sumati na phongdoki ngasi nomai kapam Ratan Kumar na thongju kendra gi oina congress ki mirep oina Mirep se MPCC की प्रेसिडेंट यान हाउकेप तपिसिन करे हाइरी केंद्र से की पोलिंग खुदिंग की मेरा पाइबी सिंगी ओइबा मिफम अमा कोई पांथोक सरब मतुंगदा मेरा पाइबी सिंगी ओइबा मिफम अदुदा वारेप अमा लौजरे वारेप अदुदी सिरी नोंमै कापम रतन मयामियामना तोंबा हारगसु खंगनबा थोंजु केंद्र की हंदकी इलेक्शन असिदा कांग्रेस टिकेट पीबीयू हाइना मेरा पाइबी कोई मयामना सौगचरे AICC दा मतिक चारबा सिरी नोंमै कापम रतन मियाना तोंबा हाइबा खंगनबा सिदा टिकेट असि पीबीयू हाइना नोंना BJP Manipur Pradesh taki Manipur Pradesh Congress Committee MPCC da sanglakhraba thangmaiban Assembly constituency gi MLA Khomuksam Joy Kishan bu MPCC gi spokesperson amasung media panelist oina khankhre Joy Kishan ase MPCC gi hanagi lairiba spokesperson amasung media panelist gi marakta nauna hapsilakpani Mikhal nakselak pagaloina lamba panagodar ba mirep kharag worker marakta khana saina bathogdok asok open phawba yawba haurakli Wangway Assembly constituency da ngasi nungthil Mikhal ga mari leina khana saina bathogdok thokre hairi BJP da ticket tanarba moirang mayum thoibagi yumda mirep oigadaba magi worker khara laktuna yungi myo yama puramba yaningdi haina nupi samaj saukat thorang lop samurona phongdorokli Piri badam siju numi Delhi da masamakti lairi ba masamakti zik ana bamju laidana mari hujik thorok pe adana lairi ba marak sida badna mamma piri badam siju numi simakta da madi ticket khoi tanari ticket se phangdra basina khoi di matha sadana ungna lairi ba marak sida nonga ba mu sugumba oi da ba nam thak hai da ba to hoi da ba hai ba ya ba mini natte hai ba khang da ma khai badam pibire ba Sigi badam je ko yajaning de azumrang puthok piro Mars Mari badi Nipada tangkak ani thona pangthokadaba taramathoi saba Manipur Legislative Assembly Mikhalda Kairao Assembly constituency da minority pangal gi merep oigani haina songthorakliba MD Wahidur Rahman da Congress ki ticket pipi na biyam gi mifam ama ngasi Kairao marketing da laiba Wahidur Rahman gi yumda pangthokre Youth for Future Formation Kairao marketing na sindana pangthokhiba mifam asida Saruk yakiba Kairao Assembly constituency ki pangal lusing basingna handaki Mikhal asida Kairao gi oina minority pangal da Congress na ticket pidebadi Assembly constituency asida party asigi mihut amat thamba ngamlagani Congress ki high command na ticket piraklabadi AC asigi miyam na sada Manipur party asida vote pigani haina phongdok nakhi
Special Invitee State Executive Committee 28 Thang Assembly Constituency Oriba Haisnam Kulasandra BJP Manipur gi primary membership tagi tokle haina masana thadorokpa serolamana khanghalakli mathang sa sida break ama logsagi Manipur ma dimalem gi tongan ba I paw singalone nai khoi break tagi yamatuna hanjarake impact news bu ming tadun lebiyo. Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation, coronary angioplasty requirement and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Yumanungi application ki mapung fava solution pir ba Durasign G6 seasonabio. Durasign asi Tata Blue Scope Steel Limited ki flagship retail brand ni. Durasign liner ki khudong chaba sing di yumanungi amasung mapan ki application ki khwaidagi yang ba phanglang kupnaba. Yan thaba siling amasung phaklang khaidoknaba gi irai live solution pi. Panel sing ado phaiba amadi chap yung ba mai kai install to ba yai. Durasign Tata Blue Scope Steel. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Mayam abu kana taram na usari bulletin na sige makata papaw mayam da pijeri. Manipur ki lifeline oriba national highway ani makta potsai putok posin toriba driver singna makata na steering pipe ki thabak lab lagani haina All Manipur Petroleum Products and Drivers Association of Hongdokre. Malom Dalaiba Oil Depot All Manipur Petroleum Products and Drivers Association ki President L. Somena Paumi Singda Pongdorakpada Impal Ziribam Lambi National Highway 37 da Sakhang Daba NSN IM ni Singnaba Lalova Singna Impal Tamna Mal Proper Truck Driver Singda Ambush Toxil Lakibani Hairi. Truck driver sing bu escort tauduna saliba CRPF personnel sing adusu laloba sing aduna ambush toksilakpada driver sing adu ngakthok pibagi mahutta sen khivani hairi thodog adu Imphal Ziribam lambigi irang phauraga awang khul yoram daigi marakta thokibani ambush aduda petrol tanker gari registration number MA08T0016 sathina damage tauduna Imphal yorokpa ngamdana thodog thopamda lehori hairi Loina thodok adu da mioi ani asok pan nangki mioi ani adu diesel tanker gari registration number NL07A4048 ki driver oiba Mohan Gurung amasung handyman Rajen Gurung kawi laibak phabadi asok pa animak minor case oibana thoidok pa signaningai leiti haiki Mahamadu da Manipur Police personnel amat laitabana laloba sing aduna irai laina driver singi punsi tamsing nabagi thawong adu satarakpani atuba matamda government asina nakal animaki wari sabidana blockade asi handok handri phawba makhatana driver singi sintha pangtok taba haiba warep asi lokhibani haina El Somena makhatana phongdoki loinana ambush ki thodok adu hakthengna thengnarakpa driver Mohan Gurung na phongdorakpada driver singbu ngakpi senbinaba government na piribe escort singna driver singbu asokopan thoktana ba hona bagi mahutta hundoktuna senkhiba thongbu government asina haksina lokpham thoi driver sing sumi oibani imung manung panduna sinpham asina imung puri bani haiki ngasi thokiba thodok asina ahan banate mamangda su sakhangdaba singna national highway lambida nongmai kapa adum thengnei haina phongdoki government piriba escort security sing akhoi de makhoi thajaba thamdre makhoi na akhoi gi driver sing sokpa khopada mating pangna bhaijrong ta nongoi maru amu phaba kaptana NSN IM do ina support to wena thwe akhoi ne makhoi sungtha thajaba thamdre aduna akhoi na hojik attack toriba underground all of sing che faraga government ne punishment pidi fawa akhoi starting pai do bane lepnare इरंग पार करके 6 किलोमीटर आगे हम लोग को फायरिंग हुआ है गाड़ी में चोट लगा है आदमी को भी चोट लगा है थोड़ा बचा है थोड़ा चोट लगा है गाल में किसी को उधर गाड़ी एक ठो बैठा है उसको भी चोट लगा हुआ है तो फायरिंग हुआ है इसमें हम लोग को कोई आरोपी नहीं है कोई हम लोग को गार्ड उड नहीं है तो हम लोग
CRP लोग भी थे, आगे जाता है, उन लोग फायरिंग हुआ है, सुना हुआ है, तो भी नहीं रोकता है, जाके रोका, 2 किलोमीटर आगे रोका। हम लोग कुछ बॉडीगार्ड कुछ नहीं है, आरोपी कुछ नहीं है, हम लोग कैसे चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिंह तोंगान तोंगान महरोई सिंह लूप सिंह पुंसी लगा सेंखिबा नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नेसो की इमरजेंसी मीटिंग अमंगसी गुवाहाटी दा फमदना मणिपुर दा अनोब डिस्ट्रिक्ट सिंह सेंखिबा वहाउदगी ओरकलिबा फिबम अमदी इकोनॉमिक ब्लॉकेट की मतंगदा खनदुना वारेप कया लौखरे हाइना ऑर्गेनाइजेशन असगी सेरोला मना हाइरकली वारेप सिंह अदुगी मनुंगदा मणिपुर दा हौजिक ओरिबा तंगदु लैतादा फिबम असिदा सेंट्रल गवर्नमेंट नाथाइदुना चटपकी बहुता पार्टी खुदिमक कौदुना वारोइसिन पुरंगना होना हनबा हिरम सिंह मतंगदा नेसोना यूनियन होम मिनिस्टर अमदी यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को उनदुना तक्सिनबा अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदू नत्रगा मुस्लिम इलीगल माइग्रेंट सिंहबु इंडियन सिटीजनशिप पीबगी मायोक्ता लेप्तुना नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंह असि इलीगल माइग्रेंट सिंगी डंपिंग ग्राउंड नत्ते हाइबा खंगनबा हाइबना सिंहबा वारेप सिंह यावरी लालिबा मार्च थादगी पांथोकदरबा बोसेम अमदी कोसेम की क्लास 10 अमदी 12 की परीक्षा येंगलगा लालिबा फेब्रुआरी 10 की एग्जाम लोइद्रि फावबा इसै नोंमाई लीला अमदी सिनेमा ना सिंगबा हराव कुमै सिंग लेप हाइना ngasi ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF सोशलिस्ट स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर SSUM मणिपुर स्टेट सुमालीला काउंसिल फिल्म फोरम मणिपुर अपुनबा मतम इसै कांगलुप अमिक अमदी ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स गार्जियंस एसोसिएशन की मिहु सिंगी मिफम अमना वारेब लौखरे हाइना AISF ना सेरो लमदा खंगलकली हुमपुनिपान सुबा रिपब्लिक डे थौरंग मरी लेना इंडिया पुंबगी ओइना सिंथानिंगा ओइबा पुलिस पर्सनल सिंगदा पिबा पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री PMG लाउथोकपदा मणिपुर पुलिस के पर्सनल मरी यावरगले पर्सनल सिंह अदुदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्पेशल सेल के ऑफिसर इंचार्ज इंस्पेक्टर पोचंगभम संजय सिंह इम्फाल वेस्ट कमांडो दा अटेस्ट तौदुना लेबा अनिसुबा IRB की पर्सनल जमानदार L बिक्रमजीत सिंह इम्फाल वेस्ट कमांडो सब इंस्पेक्टर M रोबिंद्रो सिंह अमदी बिष्णुपुर कमांडो दा अटेस्ट तौदुना लेबा अनिसुबा IRB की पर्सनल हविलदार शांति सिंह ने इंडिया पुंबगी स्टेट सिंगी दगी खनकलब पीगदोरिबा पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री PMG प्रेसिडेंस पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश PPMDS अमदी पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस PNMS की मनुंगदा मणिपुर की ओइना पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री पर्सनल गिदमक पर्सनल मरी असिदा पिरकपनी लालिबा रिपब्लिक डे असिदा लोना थिंख्रबा कमातपुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वेसिया लमदा नुमित असी बॉयकॉट तौबगा लोइना नुमित असिदा पुंग कुमरी बंद तौगनी हाइना लाउथोरकली लोब असिगे सेरोलमना हाई इंडिया की कॉलोनियल लैंगाक असिबु यामना कन्ना यानिंगदबा उत्पा ओइना नुमित असिदा गवर्नमेंट की मफम सिंग अमदी पब्लिक प्लेस सिंगदा मियाम पुनबिगनु अदुबु इमरजेंसी सर्विसेस मीडिया अमदी लाइनिंग लाइसोलगा मरी लाइनबा सिंगददी अथिंगबा असिदगी कॉम्थोकनी हाइरी रिपब्लिक डे की मांगोइना इम्फाल ईस्ट अमदी इम्फाल वेस्ट की मफम कयादा थीबा हुमगी थबक सथखरे इम्फाल वेस्ट के एडिशनल SP ऑपरेशन डॉक्टर S इबोम सागिमी मखादा इम्फाल वेस्ट कमांडो की डिप्यूटी SP M अमित रोजित इरोम डिप्यूटी SP ऑपरेशन थांगकोनचोन हाउकीप कमांडो के ऑफिसर इंचार्ज थाइंगम पौना लुसिंगबा टीम अमना कैसामथोंग लाइसम लाइरक्ता ngasi yo ngan bada yum na sang थीबा हुमगी थबक सथखी मियोइसोम हेमने वेरिफिकेशन तौखी नाकाला मरमदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु नौफोक इंखोल ससार एवेन्यू अमदी दिमदाइलोंग द थीबा हुमगी थबक सथखी कोर्डोन अमदी सर्च ऑपरेशन द नुपा सरिगा मरपुतरेट अमदी नुपी साम हुमफुंगा वेरीफाई तौखी लोइन नुपा मरी अमदी नुपी मंगा मखा थाबा वेरिफिकेशन तौननबा पोरमपाट पुलिस स्टेशन द खुसिननखी ngasi के ऑपरेशन अदो इम्फाल ईस्ट के एडिशनल SP ऑपरेशन के मेघाचंद्रा कमांडो की DSP KS रॉबिन्सन SDPO लमलाई M बिसोरजित कमांडो के ऑफिसर इंचार्ज L वाईफाई याउना पोरमपाट पुलिस स्टेशन की नुपी पुलिस की मकोक थोंग ऑफिसर सिंगसु सरुक याखी रिपब्लिक डे नक्सलकपगी रोइना नंबोल बाजार के कोइबदसु मणिपुर पुलिस की DSP जोन अमदी इंस्पेक्टर चंद्र कुमार ना लुसिंग पुलिस टीम अमना कोइसिनदुना मियोय सोहम लोमदा वेरिफिकेशन सथकी सर्च ऑपरेशन अतुदा सिंगनबा मियोय मरी फागतुना नंबोल पुलिस स्टेशन दा मखा ताबा वेरिफिकेशन की दमक खुसिनकी मानबा साखोट खुनाई सेबदा डिफरेंटली एबल पर्सन सिंगी सरुक यावरी हाइबसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट खंगबीद्रे हाइना डिसेबल डेवलपमेंट एसोसिएशन मणिपुर की सेरोलामना हाइरगली डिफरेंटली एबल पर्सन सिंगबु लालिबा जनवरी 27 की
रिपब्लिक डे थौरमदा सरुक याननबा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डिप्यूटी डायरेक्टर ना हंजिल हंजिल कोरक्तुना मसिगी मातांगदा डिसेबल सिंगना थेंगलबा मतम फावबा ngaidana wari kayarak sanakhiba leire adubu wari sanarabasu रिपब्लिक डे की फुल रिहर्सल दी यहन खिद्रे अमसुंग मसिगी मपुंग ओइबा थौरम यावबा फंगदरा नत्रगा फंगलोइद्रा हाइबसी लेखाई तादबता नतना रिपब्लिक डे हयेंग दा ngairaba फावबदा डिपार्टमेंट असि माइकई दगी थौरम मसि यावनना बायाबा पिरक लेट्री हाइरगली मरम असिना डिफरेंटली एबल पर्सन सिंगबु हंथबा मियेंग न येंगलिबा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिसर सिंगबु लेंगांग न वरक पियु हाइना सेरोल असिना अपील तौरगली अमरोमदा हिरम असिगी मतांगदा मणिपुर की गवर्नर दा वाकत सेरोल मसु पिसिनख्रे हाइदी मणिपुर लौमी लुक की कुंथा माथोई सुपर स्टेट कॉन्फ्रेंस मणिपुर लौमी लुक न सिंदना सालौ लमलाइदा लेबा इराबोट फाक्ता पांथोखरे ऑल इंडिया किसान सभा न्यू दिल्ली दा एफिलिएट तौबा लुप असिना सिंदना लौमी सिंगबु मतौ करमना चौकटपदा मांगजेल थानगदगी हाइबा हिरमदा पांथोखिबा थौरमदा सरुक याखिबा ऑल इंडिया किसान सभा की जनरल सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजन्ना लौ सिंगु तौदना मियामदा मही मरों पीरिबा लौमी सिंगबु अवांग थाक्ता थंफम थोई लौमी सिंगी फंगफम थोकपा हक पीगदबनी हाइबी वाखलोंदा इंडिया की लौमी सिंगी अपुनबा खोंजंग संगसिंदुना इंग कुमजाले से मसापन कुंठा तरुकता ऑल इंडिया किसान सभा लिंखत खिबगुम मणिपुर सु लमयानबा जनता इराबोन लौमी सिंगना लौरिबा थौदांग कयाबु हेना मसक थोगनबगीदमक खोनखिबा थौदांग कयाबु निंगसिंखी सौराना मियोय क्रोर साम कुंठा मंगा लेबा भारत लेबाक असिदा सादा हुंद्रा माथोइदी खुंगंगनी मरमदना खुंगंगदा लेबा मियोय खुदिंगमक लौ सिंगुबदा तांगजदुना हिंगबा गाक्तनी हाइखी शहरदा लेबा मियोय मसिंग यामद्रबसु लेबाक असिदा हिंगमिनरिबा मियोय खुदिंगमक लौमी की मपाल तांगजदुना हिंगलिबनी लाइबक थिबदी फैक्टरी इंडस्ट्री न सिंगबा लैजदबा मणिपुर दे लौमी सिंगी तुंगी आशा वासिलपगी ममी तारी गवर्नमेंट लौमी सिंगबु हिरम खुदिंगमक्ता सौकपम थोई अमसुंग लौमी सिंगी सौकतनबा लंबी कया याटपीगदबनी हाइना अतुल कुमार अंजन्ना मखाताना फोंदोकी In this country, that fellow is very happy who gets a government job. And a person who is working on the fields, those who are engaged in agriculture, it seems they have committed any path. Government will not take care of them. Their potato will be sold at the 50 paisa per kg. This cannot run. Their paddy will be sold in 900 rupees per quintal. And when it becomes the rice, it will be sold in 3,500 rupees per quintal. It cannot continue. This system has to go. We have to fight. All India Kisan Sabha has to organize men and women in agriculture. They have to organize the rural people, fight out all sorts of discrimination of the political parties and the government. मणिपुर स्टेट फाउदुना चलेबा नेशनल हाईवे सिंगदे यूएनसी न चथरेबा मतम कक्तबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिना मणिपुर की मिसम मियामदा पीरिबा अवाब सैथेंग असि यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट की स्पेशल एडवाइजर दा से थादुना खंगनख्रे हाइना सिटीजन्स कमिटी मणिपुर की कन्वेनर बबलू लोइतोंगबम थादोरप सेलोलमदा खंगनलकले ब्लॉकेट असि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नि ब्लॉकेट असि ह्यूमैनिटेरियन लॉ सिंग खंगाव नबग लोइना मालेंग सन कांगोन की वांगमदा थबक तौब ओइरे हाइना सेरोल असिदा पल्ली हौजे ngasi नोमगे सानबगी पाउदा अहुम सुबा इमा पांथबी ट्रॉफी मेंस 5A साइड ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानके लीग मैच अनिमक ड्रॉ ओइख्रे कोंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन कोंग बनांदे बम लाइकाई न सिंदना क्लब असि साना बुंग सथरीबा टूर्नामेंट असि ngasi सानके मरी सुबा लीगता FLEC पंगई अमदी सोनालिका कोनुंग ममांग अनि न मैच असि अपीबा मतमदा पांजत अमत सनब ngamdana मैच असि ड्रॉ ओइखी सथरीबा टूर्नामेंट असि ngasi सानके मंगा सुबा लीग मैच अदुदना KYC कैखु अमदी JFC खोंगमन मंगजल अनि न कन ममोंगदा लंबा तौनखिबा मैच असि मैच के अपीबा मतमदा पांजल अमत सनब ngamdana मैच असि ड्रॉ सखी हयेंग सथरलिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असि तरुक सुबा लीग मैच अमदा नासो बिष्णुपुर अमदी UFC कोंग खेत्री लेकाय अनि न सानरगनी थांगमैबन एथलेटिक्स यूनियन सिंदना यूनियन असि सानाबुंगदा कुंथ्रा सुबा स्टेट लेवल मिनी अंडर 14 बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट के अहुम सुबा मैच अमदा KYFA कोनिंगे की सानरोय MD साजद MD इजाद लॉरेंस मानलुन अमदी CS लिंकी ना मैच की तरा सुबा तरामाथोई तरामरी अमसुंग कुंथ्रा तरेत सुबा मिनट सिंह पांजल अममम संदुना MSC मालोपो यामना लाक्सन पांजल मरी सिनेदा माइथी पीबं गमखी हयेंग टूर्नामेंट असगी मरी सुबा मैच दा UUFC उरिपोक अमसुंग ETLFC थोंजु अनि न सानरगनी
यूनियन असिना सिंदुना चथरिबा कुनमनी सुपर स्टेट लेवल जब जूनियर अंडर 14 बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट की गसी सानखिबा अहम सुबा मैच अमदा मंगाल एफसी खाबम अमदी थाव थांगमैबन अनिना मैच का अपिबा मतमदा पांजल अनी सनदुना मैच असी ड्रॉ होइकी हयेंग टूर्नामेंट असी के मतंगारबा मैच अमदा एमएसए थांगमैबन सिनाम लैकाय अमदी एसडीसी सामरो अनिना लांबा तौनरगनी मापन सुबह इंटर सोमबुंग इन्विटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट SKYC माई पाखरे हाइरी सोमबुंग स्टूडेंट्स क्लब न सिंदना क्लब असि की सानाबुंग साना के टूर्नामेंट असि की गसी साना के तरानिथोय सुबह लिगता SKYC की सानारोय की अबुई कबुई संजोय पौजांगलोंग अमदी गाइटिलुंग ना पांजल अममम चंदना WYC बु पांजल मरी अनी दा माइथि पीकी लिग मैच असिदा माइथि होरबा WYC की पांजल अनी अदुना धनंजय बिसेल अनी सनखी चथरीब फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी तराहुमदोय सुब लिगतना ANLLK सोमबुंग YSO अनी मैच के अपीबा मतमदा पांजल अमत चनब ngamdana मैच असि ड्रॉ ओइखी टीम तराना ग्रुप अनी थोंग सानरिब टूर्नामेंट असि का हिंग मखाताब लिग मैच अनी सानरगनी हाइना टूर्नामेंट असि की कन्वीनर थादोरपा सिरोलमना खंगलगली सीनियर मेंस मणिपुर हॉकी लीगता मैरा बासिकोंग अमदी सेयो सिंगजमई वामा खेती लेकाय अनी माई पाखरे ngasi खुमानपा हॉकी स्टेडियम द साना के नुपा की तरुक सुब लीग मैच मैरा बासिकों की सानरोय TS तोंपोकना मैच के कुनिथोय कुंथ्रा निपान निफु मरी निफु तरुक निफु तरेट अमदी निफु मापन सुब मिनट सिंग पांजल तरुक अदुगा TS अथौबा TS थोंगलेन अनिना TS थोंगलेन अमसोंग एन रोहेस अहुमना मैच के अनी सुबा कुलमाथोय अमदी यांखै मरी सुब मिनट सिंग पांजल अममम संदुना फार्म यास्कुलबु यामना लाक्सना पांजल मापन सिनादा माइथि पीबंगम की सथरिब हॉकी लीग असगी ngasi नुपागे सानखिबा तरे सुब लीगतना सेयो सिंगजमई वामा खेती लेखाइना खोंगमन स्टूडेंट्स क्लब पु पांजल मंगा अनिदा माइथि पीकी मैच असिदा माइ पाखरबा सेयो सिंगजमई वामा खेती लेखाइगे सानरोय जी देंकुना मैच की निपान अमदी याखै हुमदोय सुब मिनट सिंग पांजल अनी अदुगा एन प्रेमसान केस वांगंबा मदी केस हेलमेट ना तरामाथोय कुंथ्रामाथोय अमसुं निफुमाथोय सुब मिनट सिंगदा पांजल अममम सनखी माइथि होरबा कॉमन स्टूडेंट्स क्लब की पांजल अनी अदुना किशन अमदी नेल्सन अनी सनखी मणिपुर हॉकी न सिंदुना सथरकलिबा लीग टूर्नामेंट असिदा नुपागी टीम तरेना सरुक यारी हयेंग टूर्नामेंट असिदा नुपागी लीग मैच अमा सानरगनी ऑल मणिपुर कांग एसोसिएशन अमकान सिंदुना स्पोर्ट्स की कांगलोंदा इमा अंगोबी कम्युनिटी हॉल कम कांगसंग सतरिबा मनी नहाकपम मंगोल जाव थोइदिक जम अमसुंग कुलबिदु हावबम MMK निंगसिंग कांग टूर्नामेंट के अरोब लीग राउंड CRC खुंद्राकपम कांगखुना लांगमै थेट कांगखुटपु पांजल चाम कुलुमदोय हुनफुमरीदा माइथीबा पीखरे हाइरी अहान बखागेबा T20 क्रिकेट ट्रॉफी दा ISA थांगमैबन माइ पाखरे क्यांगवै यूथ पायोनियर क्लब न सिंदना क्यांगवै हैबो मखोंगदा सानरिबा ट्रॉफी असकी ngasi sanakhiba matangaiba लीग मैच अमदा TCMDC थोंगजुना टॉस ngamdra बैटिंग हाना सानकी इनिंग असकी अपीबा ओवर तरा मंगादा TCMDC थोंगजुना विकेट मंगा तुरगा सुमनगी रन चामगा मंगा खक लौबा ngamki मैच असकी अनि सुबह इनिंग सानखिबा ISA थांगमैपन्ना ओवर तरा हमदगे बॉल अहुमदा विकेट अहुम कक तुरगा माइ पापगी रन चामगा मापन अदु लौदना मैच असि विकेट तरेता माइ पाप ngamki ISA थांगमैपनगी बैट्समैन निकी न मैच असकी मैन ऑफ द मैच ताकी हयेंग टूर्नामेंट से मखाताब लीग मैच अनि सानरगनी हुयेन लांजंग थांगता कल्चरल एसोसिएशन या स्कूल सिंगा खम लेरक नसिंदना संगीत नाटक अकादमी न्यू दिल्ली की मिंग मखादा हौखिबा जनवरी 29 की निमित हुमनी चुपना सथरखिबा फेस्टिवल ऑफ थांगता आर्ट मोरांगखम सगाइजम लेरक तंगसी लोइसिनख्रे लोइसिनबेगी थरम अदुदा थांगता बु नुंसी जबै मियोय सिंग अमदि सानोरे सिंगना सरुक याखी अरोइबदा बुलेटिन असकी हेडलाइंस अमहन मियामदा थमजके मणिपुर मोदी भोट खोब लापदा NSNIM साइन तौनखिबा एग्रीमेंट अदुदा करी यावबगे हाइबदु खंगनबिरमु हाइना चीफ मिनिस्टर इबोबीना फोंदोखरे इकोनॉमिक ब्लॉक के लोइसिनबा राजनाथ सिंह पिरकिबा थाजब अदु ngaktrabadi मियाम के अकन मखोंगजंग संगसिलकनी हाइना जॉइंट फोरम फॉर पीस ना सेक्शन वाट थमलगनी
economic blockade ke warasin purana bohona pada state government so center su puksel sengre haina convention on people and election na hongdokre Congress ke MLA mapan BJP te yauraba yana leire haina phonglakhiba newspaper ki report adu yumpham yaudabani haina speaker Lokeswar na sangdorakli amasung lalebe assembly bikal asida Manipur ki Congress maru phangna muthatkani haina BJP ki national spokesperson Sahanawaz Hussain na hongdokre